abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabakoza isoni wowe nujya uhemuka kandi nukoza isoni habwa ikuzo mana yacu kuko urabikwiriye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. mwaramutse canke mwiriwe, twongeye kugaruka kugira ngo tuteramane namwe, ariko kandi abo ari mu gitondo erega ni mwaramutse, abo ku mugoroba namwe mwiriwe, abasasita muri ku meza, ariko ntimwicare ku meza, wicare imbere y'imeza, imeza ikaja k'ivyo ufungura, umwe yavuze ngo karibu ku meza, acaca ku meza yicarako. Oya, we niwicare ku meza, rero turahaye ibicu bitakayabagu, abamaze gushika ku meza babirose, abo ari sasita canke irenga batarabironka namwe mwihangane. Hari ukuntu ca ku rugo k'umubanyi ukumva yakaranza akanyama, ukumva kamota, nawe mundahigira ngo kihotora, nawe wihangane, ejo nawe uzoronka canke ku mugoroba. Nuko ni prote turakingiwe, ngarutse muri kino kiganiro co guhimbaza no gutazira, ariko kandi sinje ndije nyene, murazi ko ntigenda na kirazira, mba ndi kumwe na gwagwaruka bongeye kugaruka kugira ngo babateramishe, babuzuze umunezero uciye mu guhimbaza Imana no mu gutazira. Tubigenze gute? Ni kiganiro ca Renine Mana ariyo niko citwa. Reka twebwe tubigenze uko, tuzi ibiganza, turamutse ariko baradukurikirana bose. Shalom 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 shalom. Nuko nabatugiye guteramana, bagiye kubateramisha muri uyu mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira. Ndazi ko tuza kugirana ibihe vyiza. Tukwakiriwe wari rya mbere winjiye kuri no channel, winjiye kuri no televiziyo ini Tarisisi Hope Ministry TV, ariko ico tukubwira niki, wari rya mbere cugira subscribe kugira ngo uze wamubona ibica hano imisi yose. Wowe nawe warusanzwe waragize subscribe canke wari yabonesheje, cyukora nege cyandika muri commentaire uhikaze abashitsi ababaririze turi kumwe uno munsi. Muti rero uno munsi baduteguriye iki? Inge mukanya muravyumva, duhe kaze Dodo Dorcas. Icyo ntirirengaho. Murakoze cyane. Sawa sawa, nawe urakoze rero, fata vora kugira ngo tugende muri uyu mwanya wo guhimbaza no gutazira. Ndazi ko waduteguriye byinshi kandi byiza. Abiringi abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabakoza isoni wowe nujya uhemuka kandi nukoza isoni habwa ikuzo mana yacu kuko urabikwiriye. Wowe nujya uhemuka kandi nukoza isoni habwa ikuzo
isoni abiringiye abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabakoza isoni wowe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yacu ukura bikwiriye wowe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yacu kukura biringiye abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabakoza abiringiye abantu barabahemukira ndetse babanga amaso bakabakoza wewe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yacu kukura nujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mwami habwa ikuzo mana yacu kukura habwa ikuzo mana yacu kukurabi oririmba wewe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yacu kukurabi wewe nujya uhemuka ntukoze isoni habwa ikuzo kugeza ibihe ibihumbi mana numeze nk'abantu kandi nukora nkayo udushitiriza isezerano mwami twicuza ibyo wakoze mwami nukora nk'abantu kandi nukora nkayo biringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza wewe nujya uhemuka kandi ntukoze isoni
mwamushizwe hejuru amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru ninde wasa nawe ninde isi cyangwa ninde wasa nawe isi cyangwa mw'ijuru amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru amavi yose apfukamye mwamushizwe ninde wasa nawe cyangwa ninde wasa nawe isi cyangwa mw'ijuru amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru ninde wasa nawe ninde wasa nawe cyangwa mw'isi cyangwa amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru mwamushizwe ninde yahagaritse izuba mu kirere ninde yategetse ukwezi kuyamureba inyenyeri yakazisasa iyo mwisanzure nawundi atari wowe Yesu ushizwe hejuru ninde yahagaritse izuba mu kirere ninde wategetse ukwezi kuriyamureba inyenyeri yakazisasa iyo mwisanzure nawundi sanzari wowe Yesu ushizwe hejuru ninde wasa nawe cyangwa mw'isi cyangwa amavi yose apfukamye mwamushizwe amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru ninde mw'isi cyangwa oya ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru amavi yose apfukamye mwamushizwe hejuru amavi yose apfukamye mwamushizwe amavi yose
jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni yule yule, oh Mungu ni yule yule, jana hata leo, milele habadiliki. Yeye ni, oh Mungu ni yule yule, ni yule yule, jana hata leo, milele habadiliki.
twaliabudu jina lako, twakuja mbele zako, twaleta mioyo yetu, tunasema Baba, wewe ni yule yule, haubadiliki, haupinduki, wewe ni yule yule, tunasifu na kukushukuru, wewe ni yule yule, Mungu ni yule yule, jana hata leo milele habadiliki, yeye ni yule yule Mungu, oh jana Kristo Yesu mwami w'abamuzama wera nawe wanye nawe kandi uzama wera uruwera kandi uzokwama wera. Nino ndirimbo dusozereye ko kino kiganiro cariwe guhimbaza no gutazira, twadushimiye wewe wadukurikiranye kuva mu ntango, kuva tugitangura kugeza uyu mwanya kino kiganiro kirangiriye. Nk'uko twama tubivuga, mpera y'ikiganiro niyo ntango y'ikindi. Bane natwe mu kiganiro giye gukurikira. Dushimiye Emmanuel Graphic twari kumwe nyuma ya kamera, ariko kandi twadushimiye na runo rwaruka rwaduteramesheje
tuvuga ngo Imana ibahe umugisha, tuce tuduza ibiganza dushimira abadukurikiye, tunabikebanura tuvuga ngo bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.